message se n'ibiki mukiriya wacu bitewe n'imikoranire yawe myiza na MTN byatumye ujya mu 10 ba mbere bagomba kuzatsindira amafaranga 300,000. Akaraka iyi ni scam wana ndabimenyera ibise n'ibiki. Ubukene bwarateye ukiza ko n'umuntu usigaye wo mukajyango narari imivuye. Buretse sha amafaranga ngiye kugura muzano yavuye se. Ejo mu gitondo nese mbona ka message kavuye kuri MTN. Mbona bamwe mu bakiriya beza 10 bagomba gutsindira 100,000. Ariko byasabaga ikintu kimwe gushyira veni gitondo ukahita ubona 100,000. Nikabona mbanza kujya ni scam. Moya z'igitondo inde SMS y'amafaranga exactly kuri balance yawe. Uno muri niyo mpamvu ugiye kugura muri ibintu by'inzara ng'iminwa yumye sezera twaje man sindi kuvyizira nuko umva naye ndayarije umva kunigena ari nifite ibibazo by'amafaranga harya ino message yakomeza gati urashyira 20,000 kuri no nomero ikurikira maze mu gitondo saa moya za mu gitondo wongera amagana ino nomero twibutse tukohereza amafaranga 100,000 kabisa nta bintu byinshi akose ndakwa amafaranga ariko hari amafaranga ya Mary yaramaye ngo nje kohereza kuri wa mucuruzi bikanyeshyira n'ubundi ejo nzayamuze none abanza cishamo ino nomero ndebe kicamo abizi sharije iracamo reka nyashyireho yaje mu gitondo cya kare ndabona saa moya ziruzuye nimero kopozi hoya bana we Siri ntumbwiye ko nongeye ngahura n'abatubuzi Yumvira boss gagazwe ndabikubwira kangahe se